İqamətgahının partladılmasının ardından İran lideri Xameni öldürüldü. Kaspian Press xəbər verir ki, onun öldüyü bu səhər İran televiziyasında açıqlanıb. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند.